abatura kurwo mu district ya Kikuube hoima burisa hamwe n'amasindo bagambira Minister w'eby'eitaka Dr. Sam Mayanja ngo abagigani babaraza kishompande barukoragana n'abantu bamwe barukozesa ebyapa by'itaka havanja byabo bamazire na by'emyaka n'emyaka ebe kaseta ebe nkondo ebe kimbugu Paris rundi gwanjura mpora David ateiro mukono as a neighbor tukusaba ofisi ya RDC mutuwetera tuoleka amajugo mbyaro bino kandi obukiraba gataliyo ebyapa bino byonu byekatero mukono bisaruwemu esente za land fund zaja kutwita abagayiga batuyite batwale mu munsi yanyu murale maki esente za land fund bakazihulire bagende kandi basiba ne baserura yifokereka business babwambira mu kiganiro cy'abatura hamwe n'abebembeze kitebekanisibwe Ekitongore ky'eby'eitaka mu ihanga aha kishayi kya Satito Wing Primary School mu district ya Kikuube nkaguma ha miringo yo kumaraho entaeo z'itaka mu Bunyoro habo kuwanisha obushuma bw'eitaka ngo twani tukora application forms abaneiba abatahi bateke mwendanga muntu zabu atwatizula nti mu covid abayiya bwe batula bakola ebintu bingi naye oluusi netuzangayo ne area land committee tukizudde kubanga waliwo ebyapa bye boogeddeko nga twimbi twawandika area land committee n'akakasa ate kati olwaleero bamwegaanye. If all these structures are going to score twakubiire tuyina ebizibu embibi today the ozone problems it has emanates also from the village level. Nibiruga hansi bizakuka emzone bishangayo corruption on every stage. abebembezi mu district bagambira Minister ngo abantu kubingombe banja byabo bizingamize ntunguka kandi batandikire no kwanga government ya NRM. Kikuube eri district emu Bunyoro yona eri most vulnerable from being to be amataka because to be between a lot of vast empty land. We are a district actually in the whole of Bunyoro that has internally displaced people from 5 years ago, 3 years ago. For example, in Kijayo, we have about 500 people who were evicted and are internally displaced. Minister Dr. Sam Mayanja yashomye barha ya President General Yoweri Kaguta Museveni ehandikirwa habera na bibiri by'okwezi ko kubanza omwaka gw'2013 hamwe n'ekiragiro cy'eby'eitaka kya section ya 91 kandi yaragira registre okushazamwe ebyapa byakozerwa hitaka lyabirerumwe abantu abahingwize emyaka 12 abantu babagamba nti mwegule oyinza okwegula ku kikyo constitution ega kikyo ebe nabyo president abyogera wano yena agamba nti weegule yena agamba nti tukendezaako nkwekyapa ebyo byonna byakusaaga president yabigaana. Entaeo z'itaka mu Bunyoro zikatandikaho umwaka gw'2006 uganyuma ya President Yoweri Kaguta Museveni ukoranjera kubabire baza kutimba amajito mu cyangeki gasha kwa Ambrose Nwagaba Katoto.